Honani whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala halapai ni tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala Ewisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eleto, Namaunga ki e tai pono, Naetoko, Efonua, Etupau, Hapai ki olunga, Ke malui, me olunga, Atonga nyo whai o tupu-tupua Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga O to kalonga luko e hakeanga Hewisai, Parafakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eleto Namaunga ki e tai pono Naetoko, Efonua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Ewisai, Parafakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eleto Namaunga ki e tai pono Naetoko, Efonua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Ko kori ke uhu whanga he tala malu e whanua, ka mai ngahi tala whatapu ko dobe, o ku whatapu ata pa me he whalen, ka ata moe whainga maari e koini ke whahau ko doe tau prokalama ko ia whanua whaou ki he ahon. Malo mo tau mao e ahu whawhiawhia koini, pa whatama pia ku ongo le rei atu e prokalama ke te ki moto, ange ko ia mo lava ilo ia ku ma prokalama pepe mo e whawhunga pa me tongani, pe mo e whatawange ke i le rei ngau le rei pe tau interneti lava ke ongo ate tau proklama ki murina. I he hawani whako whiwhia ki tata le rei e whawhunga Paula te ventu kala ki ahoni ki he tau proklama ko i ahoni pe malo e tuktain piven ki lava ke whahauka proklama ke whewheha ke piven e tuunga ku iai e tau ngahi mea whapolitika rei tongani i he hawani. Yo, malabisolai. Ya,
Malo mo fa mari ko la te be ke hu fa te fata. Ko mal to ki tu mai ne fa mau ki fata. Koi. Pe kau o kantite ki goni ke kapteni. Koi. Ai ko tu ko tai mini o ku riwak mai ha ere klaite. Pe la ngo pe ki he. Okay, mo ni ke bo tu site. Pe Kako ya. Mahal ko ita program house. Program house ni bago pata program ako ta program mai me. Koi. Kako mali be fok solo ngai halafono nga ngai milestone. Ko para mama sai be ke mau kau ke community. Ko ko il fa mai fa tonga mau tolu. Ke mau ki liwe fonga nga mai. Ko de fa tonga ko struggle lah is for one year ko fonga nga mai. Koi. Ora hibe o me mau brainstorming ai ke fa kau e tau turi mo uno ki ha hinga atakai o ku mahulu e mama lotu mo ya po anga e tataki ko tu be ke he anga ai mafuri anga lere afare area eu mantu e yo ko te fehui mo te virikaki e ke he ya ko te ko ni mal te la tari fehu Kako lang mali ya ko sio mau inga ya e wa ke mau pe fofonga kakayo o malunga he te fungi mo te sio kita he taimi pe ni kiau o ko ki fa mama fa mau fata ni nai mau inga ke e mau tuku taimi ki halao ki a isiu ki a sehu ki a tohikangi e mawanga o Pamala ala lele ai ngahi I regional pe ko ngahi whakau nai makatunga e hono whakahu e ko me na optimani au e me puranga kosi ke naulawa o articulate lele whamatala I lele ai nau ngahi makatunga e ko mahu inga e tae ko te tui pe solo ko tatake whonua ke ha maopo o merino o ha atakai tupulaki papi tataka ke mama ai lotu me mama ya Bibe ne mahino o pito ai whamatala ku ke whahoko behange ko ia ku ke whakahoa mai ke kamata ko e ta prokalama malo ko wiki kahau e ke he ai prokalama ko wiki kahau ka ko anga foki e mariunga taimi pa mai fononga na e taimi na kamata ta prokalama ta we ku ta ke no fkato pe me kakai tu afare area o no fo pe ai ta me kakai pe au ben yo e ware pe ko au mai ke taimi ko ile pe prokalama ia ku ke huat ki lo to fare area o prokalama mai me ai kata fononga pe mo kakai ta mo ni ko ia kuna muy e prokalama pe ko ni ko tu ku tu ke he wa fe wa ni mai te hokot ki ai ka ko tu ko anga ia ai fononga ko ia maringa taimi o ku ko ne fuolo anga foki hono tae ui ko ni kabineti mo fai mo nga fai nga o ko ki fai fa no fo ko e lahi anga ai pe ia nga hi ngongo ke o kulava ke mau lau ta ko fie ki taimi ko ni fai no ko ni o ko tongan pe ko fie mari ta tau pe me kakai ko sia ke kakai na abina da bombong o tahu na ona to fai na nga we ke ko ke na fu ho ha na tori hange ko ma tol ko muri o la hange ma taimi ma access ke me ko to pe ke internet va be me ha fu la hange ma ho ha ka te ya me to nga ni
koe ki te fu o ho haa fe pa koe ki o lotu ke ho haa se pare mia ka koe whaunga koe ni koe hono tolo i koe ni aia foki na ke pehe e toki i hene ha ere ia he weekend koe ni o tau sio atu koe wike ka hau e lava ke toki whai ai whakanofo koe me koe process no molo pe ia o e whetong pure anga ke he foke whiri lahi ia whaavave ia koe ni ospe whiri ia whanofo pare mia ui mani kabineti pia whai whanofo ke he pe process ia koe me he whaitunga koe ni o kumo ia he taini mi pi vene Io, ko ngai hala whanonga pe nia ke tau continuously improve. Ke he uanga mahe nia pau ke he situation nia koe ni koe mea koe ni hoko koe ni koe no to fufua hoko ni ni he whanuan ke iaha pare mia o whakawhis. Lolotonga ia lolotonga teo ne vote of no confidence. Ako kato e umea koe ni unfold mai hange ko whatano e hukosi. Ai he hake e hui hala whanonga a rue hui a taha wha. O no moro whae he ni pe e mea anga mai ni o ku whae whiri lahi. Whae whiri pare mea hui he ne a whio ana ia. O ai o whanau no. Ka koe beauty a koe solo i kusi o koe ke hui hala whanonga koe ni ko noa. Ko i katoa pe whanua. A ko i katoa pe whanua. E kono mo ni o ange taimi le rei ke pare mia ke ne hanga. Furi hi holo. Ale permutations mo combinations oi. Koe umea koe ni ka te kia hawhai ngā pe he ia e pare mia. Uluaki koe uanga mahe ni koe mau bewe whiri e pare mea os mau kapnete koe ia. Neke ke whakamakatunga ngai ia. Even as of today, okay, pe filio ia. Kako lelei ko si o ko he foi manga fa ko ni na wange fa nga mari ke fa ki consultation mo ni afio. Ko foi dimension ni na more au pito pe ia be he tau foi giri ko wa na ho fulu. Kai ko hinga ia ko pe nei. Ko kai ke whakatoka ngai, kai pe ke toka ngai. Ka ki au hange ko ulau o ko tui pe au ia. O kuia divine intervention ia he foi whole scenario koni o koko. Tene ke ki haa manaki ia hoko mea ko ni polau ni a fio. Ka kono whakama opo. O kui kai koe anga mahe ni ke ne determined. Ai mea koe ai hala ke tau fōu ai iau ko very peaceful au pito and he mold my ai foi process i koe ni pako tui pe wai pe ai interest ai ne ahio ke heni personally he taimi ko koe o whakanofo ke fai heni. Ai ko tui o ko look forward yau ki he mga whaho ko mo no unfold mai umea. Kai ke lava uia mako pusi. Ka ko tui pe ke ne whaitani te ne teka mo ne no unfold mai umea ke Ko ilo dau ia ko fehu ko ni mahala be ko to ta to ni ke ave ke ai ko pare mia ko ni ko fili ko nga fo ka ko fehu pe ko nga ke tala no fo kina e fa mo frata mo me pe o ku ia fo ke nga to mo nga hi ongo ku ave hol ko nga una pe o ku kau he konga tua ia no fra no fo cabinet fo o ku tige pe ke mau elisia cabinet di ko ni i to fai to ni fitu takiki ai pare mia ka ku nga hingo pako tau taina be pare mia fa con istituto ni ka pau o ke fai pe ne fili ana ia o tige ke mau ene lisi ka ku e ke do ka ko ha pe mia ko ke ilo ki ai
I he whakataha o ngari o kuofi ai whakamatala koe ni o guai hano merit pe koe ngahi o ngongo pe koe tau pe koe o se whiri an ko tauanga ai mga furisi ko whatawhaki holo. Ui. O winga fuki ako koe nei kei ki whaia whakatau kōsi. E ko kai ke currency na ke kau he vouti that you have a portfolio. There's no currency. Kai koe winga e tuai ko te ke mawa te si. Koe whakaongo ko penia ke reke. Liwak mai haere. E mawa si o mau ngā ue mau tōri o brainstorming e ngai isio ke mau. Ke mau raki te kōroia i he whai mga whāko ini mo e ngai mea ke mau o look forward ki ai ke hoko atu. Manto ia ko kau mo i whiri e tau ni pe. Koe tau lahi e nia. Taha ai mahu inga tau koe ni solo he koe tau teo ni manoa ni foto e koni sultone. Tawal fit ni ma, koe wafe wani mai. Koe foi lulu koe ni, o asti mai ngahi mea lele ia ai e pisio. Ako tu e tuku pehe toki, ame boko ulau e toka announce pehe he pare mea ai ne kapineki. Kau kia e ngahi Rea ngai tai mention ai te o me go pope he go paitani. E ko e tau te au ni manoa na ai ki ho ha go tau go si. Pe ku hanga he pure anga whakatoka ngai. Pe pure anga pe to ko fu fonua o whakatoka ngai significant e wanoa wanima. I he tau hala whanua whapotikaare me tau walwhiknima. Ai wai ngai mea maare koe tau ki liri u koe nai whai he wana fulu o tau hange kau ki he mai kau tolu ia ka koe foi i pāwhoi be na pau pe ke tau fōwai ke ne highlight e significant e wana wanima. Ke kono moni o koe ku mahu inga ia ko e tau teo ni manoa koe. Pena whe mau e ke aha whainga milestone ke ne hanga o re-establish a loyalty ki o tau tangata i whanua tonga. Ka tau lawa ngā we. Nau kau e mea nau kore, ako ki lawe ben hende la mai. Nai mea nau kore nau koha. Ke lawa ai langa wharearea fōu, ke hofi he kau koe ni, ke maka aki, pēhangai maka whamanatu. Ke aurake generation to come of entire nau tolu he umea koe ni. Kau e ai whaka amua ai motuan me follow up ai whaama e whaamiria ke whahanga au e tau malu i whanua i ono whakafoki maa sino gone o hene re tari ai nei tō tau gone mea o tārai kiongo si uperi ai ene hoi mamaha ke whakafoki mano ono tau kete time and time again ene kore ai te gai ke fu seriously taken into account. He pure anga mahu inga sino goia. I hono re-establish ai loloto. E koe pehe hoki hoko he mea koe fufua mate matonga ai. E koe nai tō tau line of war i he taulai honoa. Aia, kau ia he mea ko nāku tō whatanoa ke he sea. Ako na mau foke na e pare mia pe portfolio ko ya ka ye lava ko ku lau mari ni solo e ya ke lava fa foki pe ha fainga ai mi go fo tu wai na fa kau e hu fi pare area fo e tauni ke tawanga hanga foi checkpoint foi control point e ne hanga re-establish
ke whia he tangata tonga ene loyalty ke ona tangata tonga. Tau lava uri align lele hala pononga ke kau ke nga for the next generation se. Kau foke usalen se koe uksio akuia koe trucks koe tau koe movete koe ne tuke sini koe alu koe ne atori o kune hanga ia hange ngai umea koe o kuna unga wei e nau tolu hono timoris of who we are as Tongans alo atori alo u trucks koe movete koe ni hono veteki koe ne education system Madu na ulave ki mua ke palovea pe kau Africa to destroy a nations. You only has to mess up the education system. Ono tu hifo koe form tamo form wow. Al hifo ke primary school kai balani pa ocha pa ai university. Ka koe pass rate ko ko al hake me primary school pe sete pe wanoa. Okay. Keri ai ke au ko mea ko na usio ko no. Matoluang e mei pataha no whakamatala university. Lorotonga ko ia hete left it as it is e kei tō lai te tau pe kau graduate e mehe ngai institution e nau ia e. Koe mea pena kehe ai o arwake pure ako kau he kau. O arwake pe bea pure ako vai sengelabe, pro sengelabe. Kau head of faculty. Kalau ki expensive yang terminology na nga ki mahal mo ngai wae nga ka quality. Ako na lawe ko da pua. Quality me mata lere fa fonua loto. Ako laulawe au he foi. Ai mention tatau. Matoluang o nga pata he laima. Hono varia ane mata lere ki tua. Irengo ya ko mea ko te consume. Kai ke. Ka to e mea ko ni ko ai maka tuki kia au ya hexio. Ai fu hoko e mea ka to ko ya tai tokanga ke trucks solo na utoki lawa ke he niusi. Ai pehe he whaka maulahi. Ai palo parema whakafonua. Ai kai ke hanga he kau polisi o disclose mai ai tiles list na e mau he toko tahana na upuke o iai drugs ai mo mea whana. Pea puke koe na e tairi ai. Pea putoni ke ngau popula tau e fitu. Koe pehe koe whatumtumu koe whamaulahi. He kono hinga he nei o hake he ne afio koe fukeki malohi ai mamafa he ne afio. O hako e whamaulahi koe feila koe ai kau polisi ke nau disclose ke whamauanga ai tiles list he tauri. Koe feila ia ai whonua, the nations. Koe feila koe kau polisi to disclose ke whamauanga koe feila ia ai nations he now attempt to fight against the drugs. Kasi siya kaya nga po atutama ki ase hake pia moe ngai witio na ia toko tahape tokua na tuse ulu pa toko ori he ha. Kaya koe kapau te tau lava o whakamapopo e tau whakakau tangoto revisit whakalele hala whanonga. O ko kamata ke mapaki ngai fabric ia ko ne lalanga society miles tunga ko mai me ngai ako anga o si mai me fomoa te ke ne lava ia lawe liunga o ke liunga vai Ciao ko o mana tau ia na tau ke ia ko tau tol ko he kalasiono o si te hu mai kita kalasiono o si lava le liunga tahaya ke liunga tahaua ka koe ono mau fokia ai fokotutu whaka campaign kai ngau e whai he purea ata ki tua hange ngari o kunau kai mooni ka koloto urahe ange whaoi
Agora pe mo me uri poti mai e solo me kau CEO ka purenga we. Ka ko isiu ke mau toki o ke kabineti o toki. Ka ko pau ke mau mai me ko ya o whakamatalai lelei wharearea. Nā ku kore whoki. Tahe ngahi isiu na hanga koe o teki wharearea. E transparent mai ai ngahi. Nā whonga e kapni. E o tangi. O te mōhoha. E kai te u. E kai te u whakapiko au ke whanga. Whakamatalai. Ki momo i mea ko toa pe e whiu. I wharearea ko ngā ke tau demonstrate koe lau maari e ia co-operations. Koe lau maari e koe ngau e whataha. O kui kai koe mau kabineti whataha, pe koe mau o pāti whataha. Ngau e aki whataha. Ka pau koe ha hoha. Pea uaha kua matala pau hanga whamama koe. Kai oa te hoha atau, ka tala mai a toki hau pe koe o toki ai ho whakau e taimi te kabineti ai. Ai te hau ea ku defeat the whole essence here o whawhanua puka langa whanua. Koe tō whuke he tai nimi e piweni ko o ku hange koe whamatala ku ke whai ke tala noa whuke he trucks ngahi palaparem hange koe ni i koe nuku asea ke i tongani i he ongo social media i tamsina tamate i mai hafua pe aku tuku aki i ngahi mea ko toa pe ko wakai hifo ki he whanongonongo me ka polisi whai na ungau e ke ngahi case ke he pe i he trucks ai pe oku whai koe ai ngahi palaparema pe he hoko i tongani ka koe whio na ki tala noa whoke mea koe ne ako hange koe mea koe ena e whamatala koe e tonga tapua ko ngani ko wakai hifo ko ki ai ne mo te ke mau ilo e matole e nga hingoa ko hai fua o i he kabineti ka ngani mau sio at ko ai ni ihi o kakai ki mo tolu na mo five ones pe mo ka no pere ko ia foki na winga e mau ko mo fika mo to taha no i ka to ki mo tolu ko i he kakai ko to ko ua pe ai kuna o i he kabineti i ki ngai pure ki moa ko pare mia pergunta ni mi pa mo tonga fa ka pa o ngalo ya o hata he ka fonga ka kai pe mo ka no pere ma ha to ko tol pe to fa o kuna o si i he ngai pure anke ke he peka ko ngani ki he tau ke ko he kabineti o ku mo fata la mai fo ka ma tol o ke he ma si at me tu ak fare area pa ko mo ho mo do gloto ke he me ai mo mo si ai o ma tu mana pe he pe me kabineti Te oate whakauka ko ni tol. Koe lau tatau vena e whai ki whare area. Lau tatau pe. Ka koe hae palaparema lahi taha o whare area. E ki whai tau e ua koe na tau whanonga mai ai loto. Koe anga maheni. Aia ki au. Ki au. Ka pau na aha taha. So na au pe mahi tamataha tau ene ua fito e ku whare area. Tau ene via. Katoa mea goia. Ene tatone nau taha whakafoki katoa e wahe goia. E koe mau taimi katoa. E ko ku poini ba aku. Ku poini ko aku. Tuku wa e anga maheni. He ko hono uinga goia. He wai tau lawa sio ka hafua. There's no result. There's no output. Koe anga maheni ke tuka ki mai mone lau ya koe. O whakakatanga o tama. Masi, whaamai ne awhiona e. Whaamo ni mai e whai. E kabineti. Ono wea, e ko kuinga e koe tala noa solo ke tataki ake mama. Ai mama e lotu mo e mama e hako. La kosile ata mea koe niso. I can outperform anyone. E tunga koe ni. Koe hano inga. Ke waike ko ala tamu hanga maheni. Ata me me winga lelei ke ukumi yake e ola e result. Ki hau ya ko ufalala au pita uya solo ke kukau toke tago eki. Kukau toke tago no ye mau kimi. O kukakata kwa ko fukau fuskalamuya. Pako taranga nau tolu. Hange nau tolu ya ko ka pulfo Amerika. O moutou lea ulere moi pulu.
O au ia ko tui ia kau te kala. Ta ia te matapa ke awa, ke whakata. E kona moni ko whalala au pito pe solo ki fui kau toke tāko ni. Te wapea mea ko ni o mea mo whangawa ke tāpulu. You cannot be an A grader for nothing. Great. O me toke tāno a ia mo e wai ko nai fu mai alalo e ko tāno ke solo e mea ko ngā ue. Ke he pe u mea kai ke te hovare pe pa ke toke tā. Koe sweat and toil mo ngai mea ko ia. Aia ko sio ke he pe o mau malohinga mo mau kako ku falala ke mea ko mai alala. Ko tahane ngai nau o sia e kau toke tā. Kake nau business. None of them involved having a business. Ke kai veti ai nau toka ngā ke personal gain. Lucky ya. Oa, o ko... Mawhaka mutu i matolia. Ka ko siau ia nau tolu ko hange ko akirisi. Ka piki peha foi ia ipu aine taha beua. The whole occasions. O ko siau kia o ko nau lelei. Ke ona ke o mai hawhalala tuku ai. Koe te nau lava administer lelei. Koe isiura koe kau. Koe malohinga ke reform ai anga mahin. Kene hanga he output, koe outcomes o derived organization. Derived ngā we, derived workforce. Ke koe tau palpare maa foki, he nau tauanga ki pe foki. Ai ngawe ke ai inputi as a measurement ke performance. Ange koe ni, koe inputi en, koe ku mau taimi, koe clock in he walu tau noa. Koe ku taimi ngā awe, koe tok tuku he wha tau noa. Katoa u inputi, koe lahi e fuel na ke utu ke melere pa ke alu, ko na ke alu ki fe o pick up e ha. Katoa u mea koe ia. Oku mesai a performance ia kau ngawe. Ka koe whehui koe high outcome, koe high output. Kai ke whehui ia. Aia te ke hau pe koe o vahe pa ke nofo i o ofisi pa ka koe hapa aia pata nofo koe ki Singapore. Taha ngahi issue na drive ake reform koe a Lee Kuan Yew productivity. Hala he produce he main hour hatokota ngawe. Drive ya waje mahu inga ia pe tau pe usete hanga outcomes o ngawe he mahina ni te ke hanga achieve ka to e mea. Pete ke clock in he te aia ko inga ia ko ano. Koe tahe mea na mau brainstorming ane nai. I fail la koe tau ngahi institution mai tau ngahi organizations ke tap in ke advancement e teknologia kene hanga o facilitate ai foi mechanism e fonga ngawe o ha department po organization ke na lava o deliver ai indicator ke ka decision maker in a timely manner. He koe o si mama he mama nia me fonga anga motua anga maheni. O tonga ni pe tau ke nofo he fuanga maheni te ke tau fekta in. E ke purini pe, e ke seni pe emaili to e purini pe. E upe hendi. Sene emaili o alge ministago e to e purini pe o ange whakauri ke lero a. Ayo te ke tau capitalize. I he benefit mo e nau. Ngahi advancement e teknologia e build in e mechanisms e ko ufatano ke me ko ni solo pako ko hanga ilbo ha human mananga ange ko me alele ko we ufatano ke ai pehin o wa ngai indicator me alele unde toko ni mai ko fai tutu ni ka ko indicator ko ia o ku ka ke puna e ma tu ho te sporti wa fa ngawe life ka uri ai ho no build the mechanisms ke lava
he indicator ko report mai ho tangke. That is an engineering work. Te lava indicator ko o report mai ai hiti ho misini. O fu engineering work ya. Kakapau he kai ke ai. It costs money. Kapau he kai ke ai. He kai ke lava ka fai tutu ni o make inform or better decisions. Aya ko na engineer o hanga o disqualify hatahan na o experience. A lot of cabinet o tai ama usia. Ego yang maheni o winga e fo mai alama. Ego yang maheni na na tala mai na dole ko yang maheni e hau kavala ba hailere ho hekesi pake. Aulia fa apa. He tau e ua ko ni. Ego ka mana fa tonga solo ko au. Ai tai me masi solo wai ki slipa ko o sawa ki. Amo ki slipa periperico. Si o mara fa ta fa ni. O toki haga ga o slipa go tu ki fa le. Pa no winga he ba no fo tai nega yo no fa ya mai ni solo. Non fo tai mi ke mateu teu he report ko to ministry ko to foi la ko to foi report ko to. Pa te ki pe tai mi ko okay. Ai ka me ta ha ko le ta fa le area. Ta ko te to ya he ke sia. Ta ha security o tu ri mai ki to. O me ma le fa la ko pe he ke sia me le. O wala pe ko no ha ke he ke sia po ha pe no fa no ko je kai je ma hu ngai ya fo ya ma he ni ko ya. La mahui ngai au ke content o mea te malanga I wharearea o whata tau ke interest e kakai. O bea nau, ai ko winga ha o tūri au ha o tau fia o ha o mga mea koe I kai koe anga mahe nia sol. O koe nia koe aku ka pau te tau o kai te tau te whema ta to haola ka tau alo anga mahe ni. Viveni koe ne tu foki koe ni o ai pe ngahi ke ne tu koe ni foi tau koe ni o hange ku ta fatala no mo pe ki ai o kai ko hafu tau lahi ni ku mo e hua tu koe ni cabinet fo o kiloto lahi me ngahi me ke he ia o koe ngai pala pare mai au ku fe paki mo kakai ku mo alu mo ia kiloto ke pre anga fo o koe ni o koe fo ke puri ha ta he mo tole pala pare ma fe kuki Viviri o whekuku me kakai e uhila. Ko e hāfua ngai paraparema o nau whepaki moi he mo ui. O kui ai hawhainga maari ai o mo te mo lava, o mo whakaukau e lava o whaha ngahi liriu ke ngahi poate, me ngahi mea pehe, ko i ngaka e lava whai. O ka pau koe mea ia e lava ai o whai hanga au e ki he uhila, pe aku fusisi e taimi ke mo Whālu te kotoa e ngahi palapare malahi o hoko whepaki mo kakai ke whaihe ki wā taimi no koen ko ki mahina pe hongo fulu pe tata. Ka ia ha taimi ko taimi no ke te whaia mea ta tono. Ia o reo, ka toa e isiu e whekuki magagai ko isiu e ko ia o higai ko uhinga ia ko unga ko taimi. O hinga e ko inability e kautaki to make decisions over another. Te wata dago ni talo na ko mai foi to tanga ne via o hake he mau ngai wata ko ni. Pa talo no fa mai wa fe wo. O ave ke pore anga te ke responde pore anga dia. Ai ke hawe ko ka isiu e taimi ia. Taimi ia ko me nga we o mai ke tau nga we aki. So wa ko isiu ia. O te fai me totonu I interest. Ko me ngani na sto hol pe na fio bo fa rea pe. Mo faka more ke tu hau I lele e kakai e fono. Ka ko ha me fa more ki e tau sio wanga e no fa more ke tu hau. E na fanki asenita. Hane go ni te wa te fata da go ni. Ko foi hosi ko e forum. Ko se ko I go ai pe ko na fa ia ki lele e kakai fono. Osi ko ngai fufa more ko ya. Unaccounted he o mea lahi spending e mea nega ge pacheti. Ko ko interest e kakai. Sangi interest fa foi tui pe ia. Sangi ai o kai ke he solo te tawa pe ka ke o mea ko ni ko ya
ki awe ko pau ke fai ngā ue ke mea koni he uhila. Ngā ue he uhila he iwa ngofu topo. E wase. Oko whakatumutumu pia uia i ne kei inherit. Aia ko kuhinga solo nofo he anga mahi. Koe palaparema koe tau public enterprises. Koe kei nofo pe he anga mahi ni. Koe ke innovative mo creative whakakaukau ia ai kau ki ngā web koe kau puate. O atu pe o babysitter pe o loa pe ke mau e vahe. Mau e mea unau fie mau. E nau o nau tō, hangi pe koe kau si o koi whare area. Koe whae tau po e peheka pao te tato e whoki ke miniti. Koe whae nau, atani pe na tō whare area wa peke nau lau. Koe peke nau hui whakaukau ea nau tō. To at least lau beli po tio ki research. O mai ni koe kuangai whakaukau me perspective ia kou tangutu atu ai. E hala. Aia ko kuinga o tau lau e koe ha. Koe ngā aue pe koe kai haa. Kia hau ia ko kai ia mea ia ka au koe time. Kia hau ia koe, just do the right thing. Koe mone lau koe rea. Do the right thing and the right thing will fall for you. It will happen for you. Even ka pao ne kai ke whakaukau kia. Ke intent ke. Ke mau e umea koe. Kake, ka hau ko hei koe ke taimi. This is unnecessary. Great. O ku e nihi kuna o tohi mai a kore mai ke ki I whatalano atu mua he lulu tai. Ko e ripoti o ku o mai he ongongo tai nimi. Ko ke insiua ai ke nā hanga o pay off we ai lulu tai. Wakapuna koe na e tō koe malawa puna pia exiteni fu turiki makai. O ku turiki sima. Aia o kukai ke nau tari na tole claim ko ia ka tuunga whakaloku fua koe lulu tai. Ula te whoki he kakai e whanua ku lere pe ka. Lere pe mo ketu pe mo lere pe. Waini I ho kukai palapare ma pe lere kau taha koe. Niku mahina whoku o si unu whoki lulu tai ia o alukau he ngahi business ko public enterprises ko pureanga. O ku iai hao mau ki ai ki he Hene tu koe ni ke tari koe ai claim koe wakapuna ai koe tu koe ni ko mahalo e toi pori o hifo e ta whaakia. Koe he kapana e lava o tari koe pehe mai tau wakapuna. O ia. E whatontona te au e whai lau koe pehe ko unu e lulu tai ia. E papiri in the price. Nae papiri in the price me lulu tai koe. Uina koe business e pure anga. Nega ka toi business e taha koe business e pure anga. Nae anda pe moia I e lao e papiri in the price. Kai kehe. Koe o whakataranoa koe na koe u isi upene na o si hanga o hake whare area. Ki he insiua, ke non-compliance, ke exiteni mo mea koe a. Whina hoke pure anga ke na hanga lomi. Ke ka kono lelei. E koe katoa e umea koe ni, pau ke timani he pure anga koe ni. Ke ripoti mai umea koe ni whare area. Koe exite ni, ai waka koe ni o tai aonga ai. Koe nā ko silo pia he ke tari he insurance. He koe anga ni, ai tu koe, ai menuolo koe wakapuna. Iha scenario feila, ai ngahi, hange koe hydraulic system, fuel system. Koe ne len pe waka, koe ne tōperi lalo tamte I rewa waka tauai. Kai toktoho mai ki tu, ke toktoho mai ke taxi. Kai ke te whemau ke te whinga ke taxi ko, sai. Ka koe ui mok na o hake issue whare area, ke continuously mau non-compliance. Kana whinga rewa kau tahaya ke nauhanga o koe ngā koe wheiki. Koe ai koe ke nau cover up o koe kai koe whoki mai ia, koe palo parema. Matuna nau woki wawau, ka nau wheila ke nau lenti. Ka koe ngai na nau whoki mai ai. Ka koe nau whinga koe ke kai veti o koe kia palo parema, o mei o tai aongai waka. O si mawahe nau tauria me nuolo koe
procedures ki hainga incident be ko ne mama ba ne ko ke to fi to tong I palpare mai kau inchiwa te ko inchiwa wai pe u bang chui yo me tai kai to e ke atu fok ka na fa le hele pe fa le pe isi o ke he lulu tai e foi accident isi o ke he whakatau e wakapuna fo Oi whakatau e wakapuna fo mo fo na ave sirini o whakatau mono fe ave ake sirini mo fo na o mai e waka me sia ina mo tau motu ai waka mo ngai mau to hoko ke waka kia wea fe mau ke puke mai management e lulu tai o ane lau apita tau furi ki nau to Kau wa inga he safety e kakai kai ke ngata he safety he nau mo ui ka koe wa inga he tuku hau ki hau e ke te ai sa tau pe wa ike whakamore he kono moni he koe waka koe nei mau couldn't kill a lot of people in there. Uhinga pe ko finga ke nau hangau. Vari pata yo fake o kai ke hapal parema ka nau finga pe ko. So na me kono moni na me pa va ka go he utuanga lolo. E direction go na tuange mai va ka nei kai ki Holy Spirit na tu eta va. Ma si go it was a saving grace to go ki a pili ki go ya o puke ake va. Ko te hako si o he ahawa na tawa e waka mo position go ai utoanga lolo. Me tai aonga pala he mate. He ko huinga foke for accident go huinga kalo go e waka. He ka pau na maintain e waka direction na 5 metrics. O si alwe ba mo domestic mo fu building go. Good. Ai kau up to now te ke peke whahanga o ea ke kau fit and proper persons na nau whalere mai waka au ke kau kapten ni mea koe up to now te ke whahamea ki ai oe waka koe ne tuin o ta aina tuk whakatau na ea e foi accident na tura tatau palparema hydroriki kana nau tau rewa waka i loto malai ka toko atu rewa tau mai ai ko inga ko fumea pe ko mea anga mahin pe whakapaila te ko ne hoko pe palparema ko raki kume whainga maari ke tamde ni sini ya ke tu ai tok hoi waka ka ewa te taxi ka ku kau foke ngahi hange ko whamatala kau pe ngahi mea ko ia i he mo waka i ke ai he ku kau pe foke ai kau taha ia ko ia i he ngahi no ko ia ko na kau pure anga no malu i pivene pa pe ke mo sio ke umea pe yo pa ko whamatala mau taha ko na wala ko ke retirement fund e kakai e panga malolo ko kau ngawe o whaia ke ngahi investment lai whalao ni tai fowe e lao mo process mo procedures ki au he kono moni ko ne toko e kau taha waka ke waka ko ne sapana exiteni mo waka ko ne tuino tana whatau mo ki white dwarf ke naula na to taha ho silingo ni e toi fie mau ha silini ke toi o atu o toi fai mega whakatau waka fo moi amanaki te naulawa o repay it back ka koe tuko e kai mini ka pau remain as is ko anga e nau whakalere mai me koe tau kone wake le lere pepe o stai aunga ki panga e koe ki panga koe retirement fund ai o ko sio kau moi poate kone retirement fund ko pau ke nau tariu e mea kone estu huai na nau hanga o ange ai sirini o kuikai ko hanau sirini ka ko sirini e kau ngawe ke whaia ke patau wakapona kai teke ke whaha hati diligence pe ko survey report pe ko cost benefit business case hala mo mea pe
Koia. Pimen maha ko u fehu ia ku o mai koe e taha hene ku ne te fehu i pe ia ai palparema me he uhila. Ka ko te mahalo ko u mita ia na tolu pe me pamau ku ai tuko ke lau mai mo wau ta mai ore ke mafika i tonga tapuni. Ka ko tu u palparema katoa ko he uhila o si yanga pe kakai ia ke kai palparema ko ku tau tu i pe babeni ha taimi hange ko ufehu ko no mai ke lava o solo vai ngai palparema ko ia pe ko nga we ko mo strike nai ai me committee na mo fai fare area na fai ke uhila na mo hange te Iyo, komin ko yan ay ubuga foi tungo teke kakato fingawe ko ya ko ngo mafuri ko ini. Ano mo ni na solo mau te lele yang e foi vilo ko ini ke te va yang. Manatu ko. Oi ko tau palparema ko yang maheni. Ko isi uya ko na. Ko hingo tolo to ko problem solve. Isi uya ko na Iyo, lava pesolo. Ko palparema tau tolu ko watu ko babysitter ke time mouse ya ngai fu organization. Supposed to be ngai utility ke na save ka kai. Kaya ko pe tau teka tau wa dia. Koe tu ko ni tai ni mi fok mahino ko mo tol ko ne kabineti pimen o ku pau ke ai ka minister ko na fra uri ko na me alere ko me ko ya ku osi o atu ka mo tol tai ni mi pe o ku mo toki ma u o sko fra no fo pa mo hure ma o se ma fra no fo e toki pa to u me go ka we u me go ni ma u tokan ki ai ke whakamore ko he catering pa mo hospitality fa ma bo ma ta ko si wa tol million ko pau ke fai mono review na me ko me alere o ku tangi mai tau pe ko fare mahaki mo ngai potunga we tangi mai na dolia ke wa ngai me alere ke tu fa ke na ka nga we mo ngai me pe fai ke nga we se mo kina de ka minister me alere tolu me alere ko inefficiency for the whole public service on ti mane ai attention la e cabinet fo ko te mahalo ko ngahi ngongo fa fi ai ko ngahi ko me be fo fe ma o he ka kai ke na fanong wa to be ko ha ngahi me ko ko dai ni mi he nge foi taimi ko ni ku tau ke tari ke cabinet fo o pe fe pe ka ke ngata ai ka ko e tari me ka kai ke na usio o sa mahina u ko a hotel ke na usio ko ha tu kunga ko ia fotunga cabinet fo o pe mi fare area mo ngai office ko e pure anga mo ngai tunga pe ko ngai palparema ko ni o ku report holo he ka CEO me ngai potunga u e ku wai ni i na hanga foki he pare miana ne me afoko pe he foki ene malanga ko I fare area ke whaka malo hia ngai whistleblowers ni I ko he kuna ngawe pre anga te naulawa o mai hanga whai hala I kau taki CEO minister me o fe ho bakai ke ta whaaki ko ia iyo kawe u me ko ni ke ripare te ka nga fa pure anga e ko langa fonua tau kau katoa ko kai ko kau minister be mo cabinet no e ko no hinga ni hange ko ni na mau ki ta no pe ya ni nai wai nga hila o yo ne restricted te ka nga fa preanga ke ka pau te na fi politiki fi fale area pau ke timane ke na wisai na to pau hanga le wa he tolo ko ya o titeana ai kau u nga fa preanga me he to o mai o kau he politiki Kaki awe solo na urea beto o lai be urea ke mea. Ko composition of fare area. We need our best mind in the country. E fu fare ko ya. He ko fare ka kapate ke fatonga ka sai fare. E sai kabineti. Pe e sai hono fare le fonua. Ka corona fo pina taunga pe anga maheni ko koloa pe ke alo faikava pa ke maheni mo ka kai pa ke hao.
tufa na foi to pai pa ke hu ki fare area o al pe fa o pe ta ku pe ke ne fon foi anga maheni foki la ko una fai pe he pa fai te ri hare va kabineti e fai te ri hare va kabineti pa ko na ta ku mo na to le na fon ai ka ko me ko na ko ngo I ai sa fai ka kai to tong tu hau e o ai fa pa to ai na fai tu to ni e na o hake foke o mea koe ni. O kui ai ombudsman, o kui anti-corruption, o kui walaunga, o kui atita. They are all in place, but we don't see the product. Ko hui ngane product, ko product ko hatau sio ki hapure anga moa kabineti. O kuna ofi ki he anti-corrupt. O kai ke nau corrupt. Lolo tonga in place e umea koe toi matui tui ange corrupt. Ai ko kuena ineffective, Kaku ai pe ko eko kai mahalo pe ko ya ngai ko fainga waya ko fakau mana ke he me anga mai ni ko ya ngai usio kia ko ke mau ke tataki ak pe mama o kai ke usai au wo me ni ko wanga ke tai mo go pa fire scoping assessment or organization pel ke fe hu ko ni ha hu mo fai pe he mo fai for activity go so ko tarien go fa o ne fa frustrate me na ku hu me ba nga we na fai pe he pe na te ke ha he ta mai go ya o fe hu estu wai o ne fai pe he ai ko fe hu ko me fa computer ya ko pau ke ya makatuunga o ku kai ke kau nga mai ni nga regional ke te hanga o automate ka fainga process ai ko te awat ka ki foi potunga au ko va department ko te fainga fo ke te hanga o scope ke te streamlining o na fatongia nga department ke ke remove redundancy multiplications ko te fehu ya ko ai ko pe ko nga we ne futa we fi en to ko fuka o matai to ye pe ko ha we nga una hanga yo o fai foi process ko ai ko hinga ke ne o mai faka makatu unga faka output faka ai ko hinga ke o mai me ko he fe ma we department ke faka mata ko me pe ko me bena na vai ba fai pe ke ne iro ka winga na fai pe ai ko me pe tolo ben ko du ma da taimi te ta atbek vi fe ta fraus ke ta fraus ki ai to ga me te ke to kan ke pa to ki fama po mai o ku ta tari fo ki to ngani me nga hi taimi fu lo o ke nga pure anga ko ta fono nga mai ai te ke ke lava to ngani sio o ku ngau e ta faaki ko ia ke ai ha minista e a o ki he mau e mafai pe ka pau e to ko aki o ku o ilo kwa ha ne fai hala I he mafai pe ane lava pe ia o resign o frafisi pe ia te ia pe ko nga ko ne fa apa ai enga hi to ka te ni ko e fa te muka ala te ku na hanga o mai ko nga pe ka ko e ke atu e ai ha taimi ofi mai to ngani te ta ofi ke pa nga me ko ia pe o fai nga ta ko nga ko ta system ko ta ule e ka ko tu ya ko mga financial ke tau ha he ko no moni te tau no fo feui e fu ta o te au ni manoa go ni me ta val fitni ma what have we learned o he ko ma me te ani pe ka ba ko viu ke foi ma mani ho ta o no ke ta tau be mo ta ni manoa and you have wasted 30 years of your life ai ka pa ko perception to perspective ke foi mani he ke ta o noa pa o no ta ni manoa o ke ta tau pe ya ta te grow te mo you have wasted 30 years of your life ko me ko na ko winga e ko ni su done da va fitni ma ke ne hanga into tiu se civilize ke ta ma va mai me va ta
lau timani he koni sutone ngai mea ke te tariui ki ai, ke te account ki ai. Ka ho fe ui foki, ke ho fe taimi, te tau lava i pe ai ko parea koe taha, ko matu o tua nai civilize, ke lava pe he kautaki, o make the mistake, ka nau o own up ki ai. Koe ki au koe uhinga e kulave koe ai tau lahi ai wafe waneba te tau mahu inga. Kau te mau ke tau hanga inspire generation hoko e foi manga whaa koe ni. Ke matu o tua pehe o toi wawe ame. Ange koe ni sol. Koe na ea kau ministana e ansit na toko bribery. Koe bribery i electoral act. Koe fu hia ia o ko listi ia ngahi hia koe corrupt. Ai koe ngahi corruption ni e la koe anti-corruption ni kau ia sai. Pehe ni lewa. Koe uina ia mauhala ia ki lao koe ia pehe koe civil standard o hopo ia ki ngahi ia koe. Pena e whai lewa e hopo koe lower court, Supreme Court, hopo ia civil standard. Pea mo uai ai whahinga. Ai nei kawai a tongatapu ngofulu, kawai a tongatapu uono, kawai tongatapu wha, pea kawai mo tongatapu fitu. Ai koe taimi koe na o hake ai ke he whamawanga tangi. Tara mai lewe whamawanga tangi ia koe ikai koe uhia koe bribery ia. Koe hia kriminolo ia. So te nau apalai lewe nau tolu ai criminal standard. Pea whihia ai toko tolu ka hao toko ta. Sai. Koe whihia koe toko tolu koe apa te hanga mehe tutune whamau pehe mai. Koe lao koe ne electo kupu tolu nima, kupu siwa, o hune hanga ia overwriting, ai concept koe ne double jeopardy. Ai koe winga double jeopardy, koe foi principolo, koe foi concept whakalao, te kai ke lava te whaelo tu ou hataha he hia te tau. Tala mai whamalala mai lewe whamau koe koe whihia koe ni he criminal standard, o ko malava ke toi whakailo pe kau anhit koe ni he hia, he criminal act. He koe cause of action ni hano whakailo hia, o ko wao moua panga ni mafe, te hao ngau popula he tau e tolu. Maximum tau e tolu. Sai, koe ngatanga ia kau tam koe ya. Aia koe whatongia le vai e TPP pe mo AG ke nahanga o ave foi case koe ni ke whatatau ke tutune whamawanga. O toi hopo. Koe iko no protect integrity o lao. Sai. Lolo tonga i tū koe ya. Hangarewa he pare mia ia. Mo i kabineti o aho koe ya. O whakotū e taha. Koe kau criminal koe ni. He position koe wana, e pange pure. Toi whotu mo i taha koe CEO o i lulu tai. Sai. I he lao koe wana, lao koe ai lulu tai, ai aviation ni, o ku wai mea hui koe fit and proper places. Koe ngai requirement koe ke ngai senior positions, o ku ai ngai criteria ia i he fit and proper places, o ku ta ofi ai ka ia hataha na e moua i ha criminal case. Especially koe dishonesty. Koe loloto ia bribery. Koe bribery koe dishonest behavior. O hanga o whinga ke to o tau ataina tangata whiri aki ho. Intiusi aki a hakoloa o atawais. Aia ki hau o si hanga pehe he fo i lao mo u process koe ni o disqualify o tama koe ni. Ka hamena hoko. Override ia he management. Ai ko ke huinga hame ko ke malava i pehe he kautaki
o komite ngai hala ko ni na own up ki ai Koi. Ako ke repercussion o nau o umea ko ni o lulu tai palparema ko panke palparema ai ki au ko lahi o pite me ke Koi. Piven ko ti mahalo mahino apito ai e fatala no pe ko ni ku ke fai. Ko nga ko tataimi ko ku pau te hame ko loto ke fama op ke ai ki mo ke ta mawai ta to ki hoko tu I he wike ka hau ko tu mahalo ko ya le wike ka hau mau ho mo preanga fo o cabinet fo o ke ta to ki hoko tu re vai I he wike ka hau mahino hanga hingo ke ta fasio ki ai. Oye, sol. Na to osko ni ko le ki e la ni o vai. Eki kanga pou pe ke ngai ngawe fa politika rena. I no sila o ko to ma ha ke ma lo. Ki tanga ko me ko kai mo to pe ko fola te ki no sila. Pa ko feinga ke o algo ne ki me fa iki. O I just wanted to pay him my respect. So fai ne puto falaite. Diferente o alkia ya pombo. Kai ko pombo ko tobre lulu. Ka to fok mai falaite o Hawaii mo ku mo to na family o se ne ko na family. O falaite. Ka ko ya o ko lahi pe ai o me fai ngai ka nga me off family off kan ke ulava kia o nga pe ko commitment ko ke me ka ko ngo ya pito ki tandai ko ni na ka wa pito na ne committee o pito ko alat mau pe o hoi mau pe ke ha patara no pe ke nga o ka ko I tam ko wate vai rea to vale ne asi ko malo ka ko feinga ia I ki he ne ki puto ko ka tanga tamate aki he hala fononga pa mo meni o na feo hi moia ka ko o fo malo o feinga ke wala pe pa mai he fa no fo he wika dai ko ma fo ke tano le tal me fo ko ki fare area pa o kore ke kau bobo ke nau ki holomo ya kau I whainga ngi ke whakahoko e whatongia ai ko whakau te ton ke whakahoko e wharearea. Ka koe o lava koe ni nau pehe lava ki malolo ka ko si au I palparema ka ko mahalo pe nei whakahoko mai pehe kau bobo ke e whakaki papa ki e wika hau e o se whanoko he pāka ai ko Oko ke loto pe ke mau ke o ngoi pe kau popo oko mahu inga ia e fofonga ka kai ko nau tolu pe ka toa pe fa fo pe ka ko ke no o loto pe ke acknowledge e nau fe lau mo nau hoi mo nau manaki mana lava ha ki papa kiu e wike ka au ko wike hoko mai ki mo pa to se ka wa ke na to foki po mo he ka u ka to ki le ya ke foi ta ni he gula ke me la kono moni solo ko ga usio te ka wa to ke to saya por pare ma pena la he ta no foi anga mai ni ko nga ko foi comfort zone Patawa pe mo tawange ko I tau te loto ke to ki longo a pe to ki I sioko vi mata pa te ki fa alinga le europeo o amo europeo ka ke ko vi pe output ko vi pe outcome ko vi pe result ai ko sio o kawe e ku confident he cabinet ko ni Kai ya kapnete pe se te au pe te pe me ka kuai ngai foi koa positions
I kapne dia ko falala ke it will make the difference. O whakatoa solo ko I will be forever in debt ke kaupopou ya moe support ana no au pe he kono moni solo te wate o neo na fangi whakalau no pati o na hanga to wate ai mafasia lahi o vale pe o a ke ngai pongpong ni au mai kau me e folau mai me muri o drop mai ki katoreta o ko si ma wa e ke si ko vala ko I mean ko fangi folau no pe ko forever in that mo appreciate ye ngai engkol ke o loto pe ke acknowledge na kai je ulau ingwa but they have reached out and they have make a difference na toa te ngai mafasia ma ko ke o ande o ale pe wasi mai ki ka folau o nau o si ele hui mai ki ota kangi whakalau no be but o kai na na to fa to ngai the difference that they had made ne o ka to o be foka ko hanga hakai ange be ha takai pinati ngai fu pe au no agora mo ni una toko ne obito ako saka to asol go va ko no mo ni o slain ke ta malo lo ka uta ako te ke mai ka po ke ta ata me o te na ho ha te tau ki to pe tau le Koi. Ya, fa malo atu e pimen. Malo pito e mai whainga maari ke whahoko e programa i he wikeni. Ta toki sio i he programa ko i he wiki kau. O whatu pa moe ngau e ku whahoko me tongani. O vai solo. Kainga ko whamalo lahi ati ati mo tolu i he lava ko i ke mo mui. Ta programa ko i he whatu whanua who ki he wikeni. Ko e ma programa wha o seni pia me tongani i he ahoni. Ai te whoki atu ki Nusila i he whalai te. Toki polkalama mai pe mi Nusila i he wiki kahau o ka hiri hono whakanofo ko ia o e cabinet for o e hene awhio ke nau hoko atu ano tataki ho tau pure anga i he tau fo ko e ni hange ko ia ku mo lape ilo ko e wiki kahau o ku whanofo e cabinet for o ko e ni ai tataki e he paremia ko whiri toke tā ai sake valuek pia mo e ni i ko ia o ku te tau tok whanong ko nau hingoa i he wiki kahau. O ku ngā ubenia ki he toi koin ki wiki kahau. O ku, I'm so excited ke tok whanong o pe ki ngā hingoa koin i he wiki kahau. Tu ke he pe FF o ke he ria. Mo o sila pe mo tolo tala i he pe ten koin e tala noa pa mo e ngā he mea koin kune whamatala ke mo la pe o whafuafu ai pe ku kau he kapneti pe ikai. Pero kwa ke ahoni tika i fo ke tau whehu i tau tolko hai kau kapineti ko ngā ku tau whaam ke oa te tau hanga hiriwhake ai mawhasia ko ia ki he paremia. Kai tuku ange ke ne hanga whiri e tau kapineti i he tau ataina ku ne mao pe whoki ki ai ko ni stuto ne ke ne whiri ko hai le rei taha ku ne tui o ku ne whiri. Pe ko taimi ko te e ui ai ngā hingoa ko o sono whanofo. Ko tai mia te tau tok whehu ia i ki ai, ko hana ke whiri ai a A, B, mo C, mo D. Pea mai mo ne anga e ne whao. O ne tui koe mahalo pete ntala mai koe. Koe ni ihi eni o wheunga ki he palani ko ia tau e taha koe ni. O ko whai, maybe. Ka koe tai mia te tau toki eke ai. Ka koe pat whanau. Ku kai ke tau, o kai peke ilo iau ai cabinet for all koe ni. And bako ilo tonga ni ka ku I don't know se ku ha momeniti ke u feinga holo kumi holo na tol ke u eke ke pare mia ko hai ho kapneti because I'm so excited ke wait be for next week bako hai be u mai he pare mia but ko to time mia to ki hu mai ai o eke ki ai ko ha ko mai tamago ki he ko abe tamago ki he ka ko ofat ka modol kain
o fatu ki ngai ngau e ku fai pe mo e talmonu atu fala ta pito ai time ko ni ku mai tonga ni ai mahalo ko e mi ukeni hono fai malolo mai mo e family ki tongan o ku ke apito hono fagalata pe mo hono ifoko ia te no foi tone mane afu mo hafua ka ku there is no place like coming back home o ka pau o ko e tatonga ki tau tolu tau ofa ho tau tonga mo tau ki fonua ni ang pe ko hai fahinga lanu mo e hafua fahinga me ko ia ka ku tau ta ko to pe matematong ko ia e ko fa malo at ke tau ka sponsor ko e ki ngale te au ni ko ia no sponsor ta ngai programa na tu ina fu o lo ma ko programa ni tolu pe fa ma le te ke fa malo lo fu ke tau programa i anga maheni ko ia o ta ko to pe e ku fa ta bai ko pe ni ko anga maheni o ku malolo pe ki mo Krismasita to foki mai hu ke ula ke February ka ko ni o ku os kamata sa anuari e te os pe mo sa anuari te ke fa ki break ai ka ko ti ko ne ui pe tau kapneti tuku nga mari e nga me ko toa mo fi ai e pa ve ki wike u mahalo te tau ki break ai he ku nga kamata proclama ko toa ko atme vi pon media kamata wike ula ki ko February pera ki ai ku lava ma ki break ai fatfonua pe ma pera be ki ai o ku fe tau la ki pe e time kamata ai nga proclama pe mo mo ke ile pe proclama ko ni ko nga ko tu unga ko ni ku ai fa politicare mo no fili tau kapnet pe ko ia pe ko e manga fa pe ia o tau fononga ai pe ko tu ko ia pe ko ia ku fa malola hea tu ki he ka taha ko ia tu pe mo ke fa o seka ki fa malo atu pe ne ngo ku mo wanga maheni i hono o atu ma pe nga hi ka taha ko ni ka ku hange ka la ka te fe ko nga ka taha eni o kuna hanga o totong ai ngahi polokalama ko fa ko atu na sponsor ke lava ta ngahi polokalama ko to pe o atu pe me heni ka ko ya ko o atu ai famalo ki he South Pacific Loans. Thank you so much. If you look for financial help 0800 88 98 88 talk to Sitalek Tupo at South Pacific Loans or either one of their workers over there. They will help you to make a loan. 0800 88 98 88. They are the best. Kaya ngata ihe tau kau taha ko ia Sitalek Tupo o ku whamalo atu ki he Page Fashion Store ko tu o ku ihe next store ko ni ia te au. He tainimi o ku kei lere pe tau whare wala te ke lawa whetu taki mai ki ai hiva o e Whatawhiri Road pe koe hanga koe he tau mai pe au pa mo marketi o ku iai e Page Fashion Store kehe ngahi wala kehe kuos o mai te ke lawa tori mo whiri ai i he Page Fashion Store wa fitu tolu ni maono pe ko walu fitu noa walu ni matolu koe whare kosi Francis Tickets ko ia ko polokalama te me office i mo i whare kosi ai te ke lava mai o koso ulu ai ka ku ke e tokoni apito ke tau ngai polokalama ko whahoko tata te fito ke ngai polokalama mawahe ko ni o ku lere lotonga ngai tai malolo ka ku ke ofi hole fetu uni te ke lava ko kosi ulu mo ngai ta fe mai tokoni ke ngai mea whai e hoko ia ko e tokoni apito ki he ngā ue ko whahoko koe makawha manatu en Akabe Royalty Headstone ko nau whika telefoni pena kwa stea tu te ke lava pia whetu taki kia tes tene lava tokoni kia tiki motolu au ke live stream lava rei o nau whahoko ai ngahi ngau ko ni pene Brisbane, Australia kia ki ngatai koe kautaha waka ko ia a weuta ko ia a siu i moana freight services siu i moana freight services ia noa wataha noa ono hiva tolu ono te nau lava o tokoni atu kia te koe ku mo tolu ko fia mau live stream pe hiki ho videography ka koe live ka koe hiki video ai mari pe koe whainga kātoanga
whaka professional, te maulawa o whahoko eni maau he wafe wanima, mana tui o ku keki wata ata he taimi kotoa pe, ka ku pau ke puka, mai ho taimi, e no wataha, wano anima, no aono, no afitu. Ko tui mahalo koe ngata peia, o ngahi, tu waki koia, kulawa ki o atu ke tiki molotolo, pe meheni, malo apito ho mo mea mai, ka tau toki whilong waki, i he polokalama o e wike kahau, ka mo mea.